Okay, masha Allah, on kuni won vida yi kaim chabara se matkanci nigte goyde lab hinka erin won se lero écran mo matkanci nigo gida ya cine matkanci na ran odi won se lero écran bo ya cine aran odi Lagos Lome to inshallah ngono yin kuni kaim chabara se matkanci na ran te gante matno nigte kama cin ku kanda yin free won bidara hal ba yi free won bidara din man nani sa abonné ngwara ngal from dani sa abonné am bidé partager won nyak fosine se I won vidéo go gina ansi commentaire din man found vidéo mo hantumi se commentaire bon de hayan gon sam hantumi se commentaire bon wodi no gina yi wana konton bori zamina yi won konto yi sigdu commentaire gumo inshallah de vidéo partager no da hareno yi konto gon problème yi ngwara ngal farma am vidéo partager aram commentaire hayan kan go anse inshallah okay matano ni te sonu furno wana se lero parametre ra ya chine hayan kul kan go se ma hade commentaire inshallah yi tun se sonu kan ne on wana se lero parametre ra num furnan kan ko ke air da kin wan se lero bon se lero go an cer so matano te num furno wan air ra chine dun furno on air ra num kan ne o time den ka time ya chin sonum gunne ya chine nigdi wone go ko tunante wone ne labo kan go ero automatic ko bonago sonum kan ne o ganna kay den se lock screen double clock nam nana bo yacin din nana bo yacin nikak sabande wone go tunante yacin to din ga tunante din kulu double clock as affiché no won écran bon alal misal so yimi on écran da ba yacin aram de zam say fo inna tunande sande asabo so matuno yigte yi ko kan wi din wi ko yim suban so matkan tina rang di so igen wiya chine din wiya chine so yim suban ya chine di suban ya chine so yim suban labo kan era yig ba ma affiché wat kay se lero full lock ina so yim suban lab kulkan walim gundalo me yim suban kayim da lab kulkan no da ya chine imna lab ya chine so arandi so ima nana ya chine arandi matkantina arandi ere different goda ne yigono gurgunde ngay mo go gurfo inshallah matkantina arang te kantena ne yigna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aram sidin yin video partager amma commentary se hayan kan ang gwaran se assalamu alaikum wa rahmatullahi